Evo mojih top 5 Tarantino filmova. Na 5. mestu Inglourious Basterds. Brate, gde ga bacio tek na 5. To znači da ti on ispod prosječan Tarantino film. To je loše, Tušane. Na 4. mestu Jackie Brown. Bratić bi ga mnogo dole, ja bi ga mnogo više stavio, tako da ne slažemo se svakako. Ja bi ga stavio na prvo mesto. 3. mesto Pulp Fiction. Dobro, to je okej, mislim, on jeste top 3 Tarantino film, iskreno. A dobro, da, to je svakako top 3. 2. mesto Once Upon a Time in Hollywood. Ovo je previše visoko, po meni. Ne, može da bude tu, brate. To je, što i on kaže, njegovo najbolje ostvarenje. I nekako, što bi rekao Bogdan, kinematografije, vjerojatno i njegov najbolji film. I na prvom mestu moj omiljeni Hateful Eight. Dobro, meni je Hateful Eight u top 3. Ja se samo ovdje u suštini sa Hollywoodom baš ne slažem. Da, ne, Hateful Eight je validan skoro sam ga pogledao opet i kida.